Ao ngwane se ratehang ke a amohela lenaneong lena la rona channeleng ena re nang le yona ya ho ithuta lentswe la Morena Modimo. Ka jeko lena ka tswela pele ka thuto ya mareka, mme re nka thuto ena e le thuto ya 73. Re kena le rona kopano tshebetsong yona ena. Sehlooho sa thuto ya rona ka jeko lena ke kopo ya Jakobo le Johanne, bana ke bara ba Zebedia. Re nka palo ya rona ho mareka kgaolo ya 10:35 ya temaneng ya 40. Mme ke kopa re ke re e bale sa le gona jwale, ha hle re e bale. Mme yona e bale ya tjena: hatla ho yena Jakobo le Johanne bara ba Zebedia, ba re moruti re rata ha o ka re etsetsa seo re tla se kopa. A re ho bona, le rata ke le etsetsang? Ba re ho yena, re nae hore re dule kganyeng ya hao, e mong letsohong la hao le letona, e mong le letshehadi. Empa Jesu a re ho bona, ha le tsebe seo le se kopang. Na le ka tseba ho nwela senwelong seo ke tla nwela ho sona, le ho kolobetswa ka kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona na? Ba re ho yena, re ka tseba. Ya ba Jesu re ho bona, e fela le tla nwela senwelong seo ke tla nwela ho sona, mme le tla kolobetswa ka kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona. Empa ha e le ho dula letsohong la ka le letona, le ha e le ho le letshehadi, ha ke na ho neha ho mpa o boloketswe ba ho lokiseditsweng. Pala lentswe e fella kana Morena e hlohonolofatse ka Kriste Morena wa rona. Amen. Re rapele. Modimo ntate wa rona, ke lena lentswe la hao re ithuta lona. Bua ha ka hare ho rona hore re utlwisise ditaba tsena tsa hao tse kgethehileng tseo di beng ka mohlanka wa hao mareka. Ke na le rona ntate ka Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. Moye motle. Re selemong sa boraro seo Jesu a se tsamaileng le barutwa ba hae. Barutwa bao e ne le banna bao Jesu Kriste a ileng a ba bitsa hore ba mo sale morao. Jakobo le Johanne e ne le ba bang ba banna bana. Bona jwale e ne ile bana ba motho bao Jesu Kriste a ileng a ba fumana ba le lewatleng moo ba ntse ba tjheha ditlhapi le ntate wa bona. Itse hang ha ba fumana taba ena ya pitso, ba ile ba nka e se boswasi ho hang, e le nnete, e le taba e tiileng. Ya ba siya ntate wa bona mmoho le tshwaso ya ditlhapi, empa ba ba lokisetsa taba ya hore ho be le bahlanka ba thusang ntate wa hae. Taba eo e ne etsetsa hore ba tla se kenne ba ba le ntho eo ba ntseng ba re ha re tsebe na ntate wa sokola kapa ha sokole. Bana ba tseba hona le batho ba sebetsang le yena. Bahlanka bana ba ya ho Jesu, ba ikgethela hore ba ye ho Jesu bena ba babedi. Selemong sena sa boraro ba ya ho etsa kopo e ikgethang, e leng ya bona. Ha re temaneng eo ya boraro ya 35. Ho thwe hatla ho yena Jakobo le Johanne bara ba Zebedia, ba re moruti re rata ha o ka re etsetsa seo re tla se kopa. Taba ena re betse re fumana e bua ke Matheu. Matheu o bontsha hore bara bao ba babedi ba Zebedia ba tlile ho Jesu ba ena le mmabona, empa mmabona ke yena a buang. O tla fihla a kgumama ka pela Jesu a kopa hore o kopela bara ba hae ba babedi ba tlileng hae ba tlileng hae ba sala morao Jesu Kriste ba tsamaile ba le babedi. Mme kopong ena eo mosadi yona e etsang, Jesu wa mo araba o re ho yena, o batlang? O re o batlang? Eo a re ho yena, a mmolella re, a ko re bana ba ka ba babedi, a ko re bana ba ka ba babedi ba dule mmusong wa hao, e mong ka letsohong le letona, e mong ka letsohong le letshehadi. Taba ena re bona ho Matheu kgaolo ya 20, temana 20 ho isa temana 21 ya motso mong. Wana moye motle, wana moruti, wana moefangkgedi, wana mmamedi ya mametseng thuto ena. Ho sa tsotellehe hore ke mmabona ya ba kopelang,
kapa ke bona ba ikopelang ho e leng taba moo ke hore thapelo eo ba e etsang e leng kopo eo ba e etsang ho Jesu e hole le thuto eo Jesu a e rutileng. Ho sa tsotelele hona ke mme kapa ke bara ka bo bona, kopo eno ba e etsang e fapane hole le thuto eo Jesu Kriste a e rutileng. Ha re shebe mabaka ao re buang taba ena ka yona. Lebaka la pele ke hore haeba re mametse hantle thapelo ena kapa kopo eno e re Jesu o re etsetse seo re bonang hantle ho rona se setle ho rona kapa se molemo ho rona. Ke bona barutwa bao le mma bona ha hlaka mona o bua ka taba e tshwanang le eno jwalo ka hore o etsetse bana baka, o etsetse bara baka, o etsetse bara baka ka monna ke tlang ho kgotsofala ka teng. Thapelo eo ke itse ke lebaka la pele leo hore e hanana le thuto eo Jesu Kriste a e rutileng. Ena ha se thapelo eo Jesu a e rutileng barutwa ba hae, e sita le rona. Ha se eo a e rutileng rona bao bohle bao re le ba Kriste. Jesu o itse ha le rapela le re hara tse ding thapelong ena le re thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Thato ya hao e etswe lefatsheng jwalo ka ha e etswa lehodimong. Thapelo eo e entsweng, seo e se jereng ke hore re ikemiseditse mona re leng teng ho etsa sohle seo wena o batlang hore re se etse. Ke thapelo ena eo Morena Jesu yena a e rutileng ka bo yona moo ha motho e rapela o re thato ya hao etswe lefatshe hore mona moo ke leng teng, mona moo re leng teng, re ikemiseditse hore re tle re etse seo wena o se batlang. Bane bana ba re rona ntho e re e batlang. Ntho eo tshwanetseng ho be sona ke taba ya hore seo Jesu e leng sona se a se ratang. Ha re shebe lebaka la bobedi, thapelo ya bona e ne e jere boikgabo ka ha yona e kopa hore ba newe seo ba se lakatsang, ba lakatsa hore ba etsetswe ke Modimo ka Jesu Kriste seo bona ba tla se kopa. Ba etsetswe ke Jesu Kriste, ke Modimo ka Jesu Kriste seo bona ba tla se kopa. Ha e le mma bona yena o hlile hore bara bao baka ba fuwe ho dula letsong le letona ha e mong a dutse hole letshehadi ho Jesu. Ba ne ba utlwile mme ba kgodisehile hore jwale ka ha Jesu ha ntse a ruta o tlo kena Jerusalema, ba hlokomela hore jwale o haufi le kgatheng la ho kena Jerusalema, mme ba utlwisisa jwale ho tlile ho ba fihle teng o tlo theha mmuso. Mme jwale ba se ba tadimile taba ya hore na ba tla dula hokae, maemo a bona a tla ba mofuta ofe. Thapelo ena e hanana le botswadi bo lokelang, e hanana le botswadi bo lokelang ho mme wa Johanne le Jakobo e leng Salome, hobane ke kopo e kgethollang bana bana ka ba hae ho bana ba bang. Hantlentle thapelo e tjena kapa kopo ena e tjena ke mohlodi wa dikgang, ke mohlodi wa mahloyo le ho hlokelwa dikgotso dibakeng tsa batho e sita le ho nehelana. Ebe ha o soka o inahana wena momamedi e motle le wena mmohi, ebe batswadi ba barutwa ba bang ha ka ba utlwa hore eno motswahadi o se a ntsa a tsamaya a negotiate sebaka le setulo sa bana ba hae, ho tla ba jwang motseng oo moo ba leng hona teng? Ntho e tjena e atile haholo setjhabeng sa bo rona. Ba bang ho negotiate ho entswe ka ditjhelete hore ba fumane mesebetsi, ba bang ho entswe ka seweso.
le a bona moo mma bona o kena kae karolong ena ha re temaneng a 37. Jesu na ba botsa hona jwale le reng ba re re nehe re dule kganyeng ya hao e mong letsong la hae le letona la hao le letona e mong ho le letshehadi ke temana 37. Se re se bonang mona se totobetse ho kopo ena e amang bana ba babedi ba Zebedia ke taba ya ho dula e mong ka letsong le letona e mong ka letsong le letshehadi ba fuwe ho dula teng ba fuwe mme ha ba fuwe ba tla etsang na ke fela ke taba eo fela ya ho ba dule mo ha ba fuwe ho tlo etsa leng ha ke re ha ba fuwe ho dula ba tla fela ba dule na Jesu seo ba bileditseng sona e le barutuwa a ba sisa mesebetsi ya malapa bo bona a ba sisa bontata bona ntata bona a le mosebetsing ba mosia a le mosebetsing a tshwasa ditlhapi ba siya dikgaitsedi tsa bona ba siya matlo a bo bona ba siya masimo ba siya ntata bona ba siya le mma bona nna ke sepheo seo Jesu ana ba bitse sona hore ba tlo dula ba dule na ne le sepheo sa Jesu mmoledi moruti moefangkgedi le wena ya mametseng thuto ena ka jeno kereke ya matsatsi ana e tsietsing haholo ka kgopolo e tshwanang le yona ena ya ho dula kgopolo yona ena e tshwanang le ena ya ho dula ditsekisano tse bakwang ke dikgopiso e sita le ke tse bonahalang dipolotiking le ka dikerekeng e sa dipolotiking le mesebetsing le mmusong e mengata e dutse tabeng yana ena ya ho dula tabeng ya ditulo ha ke re bone le ho utlwa hore na karabo ya Jesu e reng tabeng ena temana 38 empa Jesu a re ho bona ha le tsebe seo le se kopang nna le ka tseba ho nwela senweleng seo ke tla nwela ho sona le ho kolobetswa ka kolobetso eo ke tla kolobetswa ka yona na Jesu o ba bolella hore ha ba tsebe seo ba se kopang bona ba shebile tse nyenyane ho na le ho shebela haufi ke short sightedness dintho tse hlahang fela mahlong a bona ke tsona tse ba di nahanang na ba tseba botebo ba taba ena ke efeng na ba tseba botebo ba pitso ya bona le taba eo ba buang ka yona na ba etsana botebo ba yona ke ba feng ya ba botsa a bua ka senwelo a ba botsa a bua ka senwelo mme mona moo a buang ka taba senwelo taba tseo tsa senwelo di ile tsa bua ke moprofeta Isaiah kgaolong ya 51 temana 17 moo e reng tsoha o eme wena Jerusalema ya nweleng mohope wa kgalefo ya Jehova letsohong la hae o nwele o momonne ditshifa tsa senwelo se tahisang ne le mantswe a Isaiah kgaolong ya 51 temana 17 ante ho Johane kgaolo ya 18 temana 11 Jesu yena hore ka letsatsi la mahlonoko a maholo tsatsing leo ho bonahala ka dintho di se di mpefetse hampe Petrus a tsomula sabole ya hae a hlatla mohlanka wa mopresidente moholo a mo kgaola tsebe e tona temana 11 he eo buang ka yena ho mona ho Johane 18 temana 11 ya ba Jesu re ho Petrus buisetsa sabole ya hao selateng nna nke ka nwa senwelo se ke se neilweng ke ntate na Petrus o etsang
Petrus o etsang ha eka o nka ka sabole ha o hlatha tsebe ena ya morao wa mopriste e moholo sheba senelo seo ntate a nnileng sona hore se se mpote ka thoko ha Jesu ana botsa hore na le tla fela le nwele senelong sena na ha re shebe taba kolobetso a buileng ka ena o buile ka senelo a bua ka kolobetso lentswe lena la Sekgeriki ka Sekgeriki le bolela baptizo ke ho inela kapa ho ina kapa ho kenya ntho ka hara metsi e leng ho tipa metsing ho tsamaya le ho feta hara metsi a mangata moprofeta Isaiah kgaolong ya 43 temana ya 2 o re ha o tshela hara metsi ke tla ba le wena ha o tshela dinoka di keke tsa o nka le ha o ka feta hara mollo o keke wa tjha le malakabe ke a o tlabola Jesu o ba lemosa ka boima le qholotso ya senwelo le kolobetso tse ba ka kena hara tsona na tse ba ka kena ka hara tsona diqholotso tsa kolobetso ista le senelo na ba ka kena ka hara tsona hantle Jesu ka mantswe a mabedi o ne a bua ka ho utlwiswa bohloko le bokotsi bo ka bang tabeng eo ba bitsetsang ho yona wena moruti wa Yesu wena mmoledi le wena moefankgedi isa le wena a mametseng thuto ena ka jeno wa utlwisisa hore ho latela Jesu ho hloka boitelo sebete se se kae wa utlwisisa hore taba ena ha se taba ya bohobe le botoro ho latela Jesu ho hloka sebete se seholo e sita le boitelo lehlakong la hao e sita le boitebalo tshwantse ho itebala hobane pitso eo e jere tsona tseo re di boletseng tsona e leng qholotso ya senwelo e sita le boima le ha o le jwalo ga lokela ho mo latela ho sa tsotelletseo ka nnete re tshwanetse ho mo latela re sa tsotelle tsona tseo moapostolo Paulus o re lengolong la 2 ho Phuthehong ya Korinti kgaolong ya 2 temana 5 o re hobane jwalo ka mahlomola a Kriste a re atetse le ona matshediso a re atetse ho Kriste ke bona botle ba taba yona eo hona ha e ka nehle ho bima ehlile le Jesu Kriste o lefa matshediso a tshwanelehang mme hape o re ho Phutheho ya Korose kgaolong ya 1 temana 24 jwale o re jwale ke thabela mahloko a ntlhaelang ke re ke ho ba Kolose kgaolo ya 1 temana 24 o re jwale ke thabela mahloko a ntlhaelang ka baka la lona mme le phethisitse nameng ya ka ho setseng ho mahlomola a Kriste ka baka la mmele wa hae e leng kereke haeba o mosebeletsi kerekeng o hlile o tshwanetse o tsebe hore ka lebaka la mmele wa hae e leng kereke ya hae o tshwanetse go eme o tihile o eme o sa bapale o hang Jesu ka sebele sa hae o re ho Matheu mane kgaolo ya 40 temana 25 o re ho a lekana ha morutuwa a etsa jwalo ka moruti wa hae le mohlanka jwalo ka morena wa hae ha ba bitsitse monga ntho Beelzebule ba ntlo ya ba tla bitswa jwalo ho fedisa ba bang ha ba bitsitse ba ntlo ya ba tla bitswa jwalo ho fedisa hakakang ba tla bitswa jwalo ho fedisa hakakang pitso ya Jesu mosebetsing mona e hlile ko ba jwalo ka ya o bitsitseng pitso ya morena Jesu e o biletsa hore o be jwalo ka ya o bitsitseng ha re yang temane ya 39 ba re ho yena re ka tseba ba rabile hantle ngwaneso ba rabile hantle mme
ba fetse ba fetiswa ka hara mahlomola a Morena Jesu a tshotlo le ho sotlwa le ho utlwisa bohloko, mme taba ena e la etsa hore ba qetelle ba atlehile hore ba bone moya o halelang ha o theohela hara batho bona ka letsatsi la Pentakonte ba ntse ba le teng. Le le moo ba arabile jwalo, bana ba sa lebella tlhokofatso e tshwanang le eo Jesu a bileng ka ho yona. Ho a etsahala ngwaneso ya ratehang hore motho a bolele fela ka molomo, a re ke a dumela fela ka molomo, e re ha ditaba tse amanang le taba eo di se di etsahala ho yena, ebe ha utlwisise hore ke nnete, di tshwanetse di betsana. Tlhokofatsano ena e ileng ya etsahala ho Jesu ha ya ba tshwara hantle ho hang, mme itse ha ba e bona Jesu a tshwarwa, ya ba baleha. Jesu sefapanong o ile a sana le batho ba fokolang, ha ele ho ba rutiwang mona ba hae ho no so sena ba ileng ha e se Johanne fela, ba ile ba baleha, mme moo ba le teng bana ba ipatile ho ipata. Taba ena e re ruta hore tshepo e ka ba mekgahlo le mmedi. Tshepo e ka ba mekgahlo le mmedi. E ka ba tshepo e reng ha ho bothata, empa ha o se ho etsahala e ba motho o re ke ne ke sa tsebe, ke ne ke sa lebella hore hona ho tla etsahala. Mokgahlelo wa bobedi o mong wa tshepo e nngwe e ka ba eo motho a reng ka nnete ha ho bothata, le haeba bobe bo ka ntlela, empa ka matla a Modimo ke tla feta. Mefuta e mmedi ya tshepo eo batho ba nang le yona. E nngwe a ka e beha fela tje, a e beha fela. E mong a re matla a ka ke tla fumana matleng a Modimo. Tshepo ena e bontshwang ho buka ya bobedi ya Marena, kgaolo ya 9:6, ke yona ena ke buang ka yona, ke re ke yona tshepo e lokileng, moo ho thweng eo a re se tshabe hobane ba nang le rona ba feta ba nang le bona ka bongata. Le ho jwalo ha o tshepile Morena Modimo ka tseo a nang le tsona ho wena di feta tsa bangata ba o lwantshang. Ha re temaneng ya ho qetela temana ya 40, empa ha e le ho dula letsohong la ka le letona, le ha e le ho le letshehadi, ha lena ho newa, ho mpa ho boloketswe ba lokiseditsweng. Seo Jesu a se bolelang mona ke hore le ke se etswe moetapele mmusong wa Modimo, le ke se etswe baetapele mmusong wa Modimo ka ho tla ho nna le inehanya tjena, le kgukguna ka tshobotsi yona ena, hore le behwe ditulong tse phahameng. Taba eo ya ho behwa ha lona moo ha ho tswe ho nna jwalo ka ha le mpona ke le mona, empa ho tswa ho ntate ya nthumileng. Mme ntate ya nthumileng haeba le mmametse, le tla tseba hore le etse sona seo a nthumileng hore ke yena a tla le beha ka boemong bo jwalo. Hore ke yena eo kgale a santse a lokise moralong wa hae hore ho tla ba hore ke ya jwang ya tla dula letsohong le letona kapa ka ho le letshehadi. Ke yena a santse a lokisitse pele. Sena mmuye motle. Seo Jesu a se bolelang ha se hore yena ha se Modimo, o mpa bolela hore ha le lefatshe jwalo, o rometse hore a tla a bolelle batho ba bang hore ba tle ba dumele, mme ha ba dumetse ba tla tseba ho fihla moo. Hape Jesu Kriste ha a bolele hore ba etsang hantle kapa ba etsang hampe ba santse ba lokiseditswe hore ba ye diheleng hanghang, kapa ba etsang hantle ba se ba tla titima ba mathe ba ho kena lehodimong, empa hore bohle ba lokolohile hore ba be seo Jesu a tla se bolela, seo Jesu a tla se bolela, seo Jesu a ba bolelang sona. Seno ha se phethahala ho bona, mme ba tla ba boemong ba hore ba kena lehodimong, kapa ha ba kene lehodimong
re tla se fumana haholoholo ha re kena thutong e latelang. Thuto ya rona ka jeno wa bona hore e teletsana ka jeno. Ke tla kopa hore re emise mona, empa re tla rata hore o tlo fumana taba tsena hantle-ntle. Thuto ya rona ho temana ena ya 42 le temana ya 44. Thuto ya rona ya 72 re fella mona. Ke tla kopa hore o etse subscribe, o ko ngola le tlase mono, o ko bontshe hore na thuto ena e tsamaya jwang. Re a leboha ngwaneso, Morena Modimo a be le wena. Amen. Kgotso e be le wena. Kgotso.